Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Nah, don cikirman hadok komanda kut ke negasi cam. Batu kiu hadok kesenian. Bangan jok. Cái mặt độ của kinh nghiệm là cái dọc. Kimat ki ba khmat mlanya usu kimat ki bom ba kimat kamar kelahiran don kan gini kan tanda makan ni celah jadi kamtam mak secara tanda tiki don su bom ba kimat ki bukan apa kan celah gitu. Ini cũng lời của công ty cầm dầu em mới lưu một cái cầm một con dầu. Kalau noi sepang kon kontrai kam jong liu amli jong kamau kon ro bumenta kalau mar kompong ya kon kontrai kam mak bon ba ki kam bo trai kilong mar kompong ya ka normal chin ka bati ban le ha ki thap ha ka chaka bo nong wei uong ha ki chaka bo nong san ong chi thau ta te kine ki kontrai kam kilong ki ba ngasau ban ong ba hakan ko por hap ki pai ba ki dei ban per khan bria kum no ban jet yo no mikma unong mikma ure ban long budon ki cingit kne budon ki cintip budon ki sau tho sapang ki cingdon kam gari ban ki chat budon si bon ba ki cingta tum dei la ka ta kan no ngalong tau beriu ba haduk ni ki haduk mentam na ngayang halor ke chonong rim ban na do bangadang long tang na samaru abang trayer kam pai ba don si bon ki be ki beton ki perlok ki be chan bat na ki ong bade eno ye ki kam hendrai ko nongrim juga kolong na ka bentar ko ba ai ku nat kolong na bentar penkit ki kam jong ki bon ki balang kam jong pai ba lo kolong kan no ngaman at setiap penkit ya ka badai lang ba jong ni ki bangalak benjang mentar lai au sau au san au nem na ka bentar penkit kam pai ba Klem daong langayo tulap na klem yo tulap ngatur penyelek persa di sini singa mendakan ni singa kanang kanang yang hak bepon ba ki beri duit ki biang ki ngam se kata kalenti na ka beta ki cingbit ki cingbiang la chong han ki klet no ya gari bat tan ni yang Allah dat pisar benia dai tang ki langut ki sangut ki sangut ki ndrengut ki breu la bisa benia yang ada ki hajar ngut ki breu hopok chong konstituensi bala bisa benia tang ha kai boy ki caka la bisa benia ya ga bobon ba ki caka haden begila tahu ki lawo ya baro ki breu ki lidar ki badan hopok ki syamba udai da fittest candidate for this general election udai bukan ngasuko bang adang don ha kata kerta kebit yenga kepor kebai ha bangan IT le de nak bentar bencekri ya geri pat kita